Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abatabazi mu majyaruguru ya Gaza baravuga ko umubare wahitanywe w'abantu bahitanywe n'igitero cy'indege cy'ingabo za Israel kuwa kane wageze kuri 23 kandi ko benshi bari abana. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Baritse Ndayishimiye aragabisha abashyigikira migambi bamwe b'abanyamahanga avuga ko bafise intumbero yo guhungabanya no gutoba umugambi wa Paeje ujejwe gushyigikira urwaruka. Abapartenere rero bemeye kwiyangaza ndabakengurukiye, ariko hariho abandi gito, abapartenere gito bashaka kwigira abavyeyi beza gaha mu gihugu cy'u Burundi kugira batobe umugambi wa Paeje bace bafata ngo reka natwe twigirire urwaruka rwacu. Muri aya makuru kandi nabigiyemo kubera ko papa wanje yakoze mu ikawa kuva kera, yemwe iyi misozi yose n'abahinzi bose b'ikawa niwe wabafashije gutera ikawa no kuzikurikirana, niwe wakoraga ingemwe, byatumye numva niyumvisemo iki gikorwa cyane, ngenda ndiga gahoro gahoro. Umunyarwandakazi wize kaminuza y'ubuganga ariko akaba yariyeguriye ubuhinzi bwa kawa. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga. Amakuru yose ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ubuhinde bwavuze ko buzakora ku buryo nta gitonyanga cy'amazi ava mu mugezi wa Indu kijya muri Pakistan. Ejo hashize kuwa kane Delhi yahagaritse amasezerano akomeye yarafitanye n'ubuturanyi wayo Pakistan nyuma yo kuvuga ko Pakistan yari ifitanye isano n'igitero cy'imbunda kisha abantu mu karere kagenzurwa n'Ubuhinde ka Kashmir kuwa kabiri. Islamabad yahakanye uruhare rwo rwose. Ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga, Minisitiri w'amazi mu Buhinde yavuze ko iki cyemezo kiri mu nyungu z'igihugu. Ubuhinzi hafi ya bwose bwa Pakistan ndetse na kimwe cya gatatu cy'amashanyarazi aturuka ku mazi byifashisha umugezi wa Indu. Mbere Minisitiri w'ingabo wa Pakistan yari yabwiye BBC ko guhagarika aya masezerano ku mazi byaba ari igikorwa cy'intambara. Umujenerali wo ku rwego rwo hejuru mu Burusiya yiciwe mu gitero kigabiwe hafi y'inzu ye mu nkengero za Moscow. Yaroslav Moskalik yari yungirije umuyobozi w'urwego rushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Amakuru aravuga ko yari arimo anyura ku modoka yo mu bwoko bwa Volkswagen Golf yari hanze ihagaze igihe ikintu giturika cyahise gisandara. Lieutenant General Moskalik n'undi mujenerali wivuganywe mu bandi basirikare bakomeye b'Uburusiya. Nta muntu urigamba ubu bwicanyi, ariko mu itangazo umuvugizi wa komite ishinzwe iperereza mu Burusiya Svetlana Petronko yemeje icyo kintu giturika ko cyari kiri mu modoka. Akanama k'Uburusiya gashinzwe iperereza katangije urubanza ku rupfu no gucuruza intwaro binyuranije n'amategeko bifite aho bihuriye n'imodoka yaturikirijwe ku muhanda wa Nesterove mu mujyi wa Barashika. Amakuru y'ibanze agaragaza ko umuyobozi wungirije w'ishami rikuru rishinzwe ibikorwa by'umugaba w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Yaroslav Moskalik yapfuye ari byo azize. Amakuru ahari avuga ko imodoka yo mu bwoko bwa Golf ya Volkswagen yahiye habanje kumvikana ibiturika bya gakondo. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi PAM riravuga ko ryamaze ibigega byose by'ibiryo byari bigenewe imiryango igaza. PAM yavuze ko amarasiyo ya nyuma yahawe umuryango ufasha witwa The Kitchens kuri uyu wa gatanu. The Kitchens umuryango rukumbi wamye ufasha abanyagaza mu kubaha ibyo kurya uzashirirwa n'ibyo biryo mu mpera z'uku kwezi. Israeli imaze ibyumweru birenga 7 yarabujije ibikorwa byose by'ubutabazi bujya igaza mu gihe ishaka kotsa igitutu Hamas kugira ngo irekure abanya-Israeli basigaye barafashwe bugwate. Hagati aho Ubufaransa buravuga ko bwahungishije abana abanya-Palestine barenga 100 bava igaza. Buravuga ko benshi muri bo ari abana bafite imiryango yabo iba mu Bufaransa. Umuvugizi yongeyeho ko Paris yidashyigikiye itatanya ry'abanya-Palestine bavanwa igaza. Abagwa mu ntambara bakomeje kwiyongera muri aka karere, aho abarenga 70 bivugwa ko bishwe n'ibitero bya Israel mu masaha arenga 28. Aya ni amakuru ya BBC. Umuryango utanga imfashanyo muri Sudani wabwiye BBC ko abantu bari guhunga ibitero by'abarwanyi b'umutwe wa RSF
muri Sudani bari gupfa bazira inzara cyangwa umwuma mu bushyuhe burenze degre Celsius 40. Imiryango itera inkunga yarengewe mu gihe abantu babarirwa mu bihumbi magana bari bavanywe mu byabo n'intambara bongeye kandi guhunga. Inkuru ya Will Ross muragizweho na Jean Claude Mwambutsa. Mu murwa mukuru Khartoum ugenzurwa n'igisirikare cya leta, abadiplomate barahamagarirwa kugaruka muri ambasade zabo zangijwe cyane n'intambara. Aha hari igisa n'umutekano, ariko mu ntara ya Darfur iri mu burengerazuba bw'igihugu ibitero by'abarwanyi ba Rapid Support Forces byo ntibihosha. Abakobwa barasambanywa ku gahato n'abitwaje intwaro, abandi baricwa n'umwuma, naho imiryango y'ubutabazi yo yararengewe. Ikigo cya Norvege kita ku mpunzi kivuga ko abaturage bahungira mu mujyi wa Tawila bagiye banyura ku mirambo inyanyagiye mu mihanda, kandi ngo birashoboka ko n'abandi benshi bazicwa n'inzara ikwiriye hose. Kuri ubu ibitero bikomeye byibasiye umujyi wa El Fasher, ibintu bikaba bishobora kurushaho kuba bibi ku baturage b'abasivile badafite gitabara. Vatican iravuga ko abantu barenga 150 basezeye ku murambo wa Papa Francis uri mu isanduku muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Nyuma yo gutonda umurongo mu gihe cy'amasaha banyura ku isanduku aho bemererwa guhagarara akanya gato, benshi bagafata ifoto mbere yo gukomeza bagenda. Umutekano wakajijwe mbere y'umuhango wo kumushyingura ku wa gatandatu uzitabirwa n'abanyacyubahiro ku rwego mpuzamahanga, barimo na Perezida Donald Trump uzaba ukoze urugendo rwa mbere hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva yagaruka ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva kuri ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Abatabazi mu majyaruguru ya Gaza baravuga ko umubare w'abantu bahitanywe n'igitero cy'indege cy'ingabo za Israel kuwa kane ejo kuwa kane ageze kuri 23, kandi ko benshi bari abana. Igisirikare cya Israel kivuga ko cyarashe ko kise umuterabwoba ukomeye wa Hamas muri ako gace. Abanyepalestina batari munsi y'umunani baguye mu bitero byagabwe muri Gaza kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Ni inkuru ya Yolande Nere mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Ibiziga bitandatu vyatowe haciye umwanya muto Israel igavye igitero ku nzu, nk'uko bivugwa n'urwego rwa Hamas rugejeje kwivuna rugizwe n'abasivile. Nyuma yaho ibindi biziga 11 vyakuwe mu bihomoka vy'iyo nzu. Igisirikare ca Israel kivuga ko cakoresheje ibisasu bidahusha mu gukurako ico cise igiteja kaga ku buzima bw'abasirikare ba Israel. Ico gisirikare kandi kivuga ko igitero cisha abantu cabaye mbere ku vyahoze ari ibiro vy'abapolisi i Jabalia, cagabwe aho cise ikibanza cyo gutegura no kugenzuriramwo ibitero ca Hamas na Islamic Jihad. Jabalia hafatwa nk'ari ibirindiro bikomeye vy'imigwi y'abagwanyi b'abanyepalestina, haratewe kenshi n'igisirikare ca Israel muri iyi ntambara. Hagati aho ibitero vya Israel vyabandanije Gaza, hakaba hari umugore yibungenze, umugabo wiwe n'abana 3 bivugwa ko biciwe mu mujyi wa Mawasi uri mu bumanuko hafi y'ibahari, ahantu hubatse amahema y'abateshejwe izabo. Inkuru ya Yolande Nel. Dukomeze ku nkuru zirecyanye n'akarere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraye zifashe umugabo ukekwaho kugira uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Faustin Sawumukunzi yaramaze imyaka irenga 20 aba muri Amerika, aho ubushikirizamanza bumwagiriza ko yabeshe kugira aronke uruhusha rwo kwinjira no kubayo. Yahakanye ibyaha aregwa, aca arekurwa by'imfata kibanza. N'inkuru tubaza Prime ndi ku magenge mu biro bya BBC Nairobi. Uwo mugabo Faustin Sawumukunzi w'imyaka 65 yafatiwe kuri uyu wa kane mu rugo iwe i Bridgehampton i New York, aho yaba agakora akazi ko kwitaho ibiterwa byo mu mpangu mu izinga rya Long Island, nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri Amerika. Mu Rwanda yari umuvumvu canke umuvumbi, kandi uwo mwuga no muri Amerika yawukora. Aho mu Rwanda nyene yari no mu butegetsi bw'ibanze mu gihe ca jenoside. Gusa inkuru imenyesha ifatwa ryiwe ntivuga aho yaba neza na neza mu Rwanda. Abashikiriza amanza bo ku rwego rw'intara bamwagiriza ko mu gihe ca jenoside yakoresheje umwanya w'ubuyobozi yari afise mu guhagarikira intureka n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu gace yabamwo, mu gutegeka imigwi y'abahutu bitwaje ibigwanisho no kugira uruhara rutaziguye mu bwicanyi.
uretse ivyo ubushikiriza amanza bwongera koko yabeshe abategetsi bo muri Amerika igihe yasaba kwinjira muri ico gihugu, harimwo no guhakana abesha ko ataruharana na rumwe yagize muri jenoside yo mu Rwanda igihe yasaba ubuhunzi mu mwaka w'2003. Yarahakanye ko atacaha yiyagiriza, aca bararekuwe by'imfatakibanza atanze ingwate y'amadolari 250,000. Hamwe yo kwagirwa n'icaha ashobora guhabwa igihano cyo gufungwa imyaka 30. Twimende ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abashigikira migambi bamwe b'abanyamahanga, avuga ko bafise intumbero yo guhungabanya no gutoba umugambi wa payeje ujejwe gushigikira urwaruka rufise impano zo kwitunganiriza imigambi. Avuga ko bashobora gufatirwa ingingo, ariko Perezida Ndayishimiye ntatomura ngo avuge abo bashigikira migambi abaribo. Yabishikirije kuri wa gatanu igihe hahimbazwa imyaka 4 iheze kuva atanguje payeje, umwe mu migambi mikuru yubakiye ko politiki yiwe. Ni inkuru ya Gildas Yihunde Mpundu. Ibirori byo kwigina imyaka iniheze kuva ikigo payeje gishigikira imigambi y'urwaruka rufise impano zo kwitunganiriza imirimo byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere n'abandi bategetsi. Payeje n'umwe mu migambi umukuru w'igihugu yashingiye ko politike yiwe yo guteza imbere Burundi. Mu ijambo yashikirije, Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kwihanganira abantu bose bashaka guhungabanya uwo mugambi. Yakariye cyane yongera aragabisha bamwe mu bashigikira migambi, avuga ko bafise intumbero yo gutoba. Ariko umukuru w'igihugu ntiyatomoye abo bantu abaribo. Abapartenere rero bemeye kwihangaza ndabakengurukiye, ariko hariho abandi gito, abapartenere gito bashaka kwigira abavyeyi beza gaha mu gihugu cy'u Burundi, kugira batawe umugambi wa payeje bace bafata ngo reka natwe twigirire urwaruka rwacu ngo turuhe ngo rudasubiza ngo kugira ngo bace bavuga ngo payeje ntacimaze ngo n'umuvyeyi mubi. Umunyamahanga aza gukunda umwana kurusha nyina ukaba ushaka kumumunyaga. Ayo mahera niba bashaka gufasha Uburundi ntibayazane tuyashyire muri payeje, hanyuma urwaruka rwose ahubwo rushikirwe. Bamwe mu rwaruka baje bitwaje ivyo baranguye n'amaboko yabo. Reverenzo Yisaba yamuka mu ntara ya Mwaro yari yazanye ipompo rivomera imirima. Nashoboye guca ntora iyi pompe iyi rero kwikora isumakura amazi uri hejuru ku nkombe, uhagarara ku nkombe ukacushira yitwiyo hariya mu ruzi, ukaca wambika kaha, hanyuma ukacushira ko n'umupira ugenda mu ndimiro hariya. Uko pompa amazi acaduga akaca camwe agenda. Iyi nayo ukuntu ikora itandukanye n'iyi. Iyi utereka mu mazi ukunyene kandi iguma yoroshe ukunyene. Uyu musore yasiguye ico yifuza gushikako. Mwimbono kazoza yindi 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere, twifuza ko Uburundi uzoba tuvomera kugataka kose. Uko tumaze kwa tufise ibikoresho vyikoresha bikipompa, nta kibuza tazovomera kuko turatangaza no kubona mu Burundi dufise amazi menshi mugabo aguma agenda hanze. Mu gihe cicu ugasanga abantu baguma barya ivyo bimbuye mu gihe c'imvura. Nukuri nibizima ko mu mwaka wa 2040 abarundi bashobora kuduza amazi bakavomera mihiri wabo canke mu mirima. Claude Ndayikengurukiye w'Inyanzarake mu ntara Makamba yari yaje kwerekana ikinga yikoreye. Mu birigize hakaba harimwo ibiti vy'imigano. Twarakoze ivyigwa turabona ko umugano ufise ubukomezi ku buryo ikinga ari ukozwemwo rishobora kwiremeka umuntu w'ibiro 150. Mu myaka ine ikigo payeje kimaze gitanguye carahuye n'intambamyi zitandukanye. Muri zo harimo ko bamwe bakibona nk'umugambi wegamiye umugambi uri ku butegetsi, ariko hari n'izindi ntambamyi nk'uko bishikirizwa na Desire Manirakiza arongoye uwo mugambi. Abajenero benshi byaragoye ko tubibumvisha. Ntambamyi ya kabiri yabaye yukumvisha abatwara, kwera ko ku rwego abatware bategeza gutahura umugambi mwe n'uyu, batawutahuye bica bigorana. Mu myaka ine payeje yakoresheje amafaranga arenga gato imiliyaridi 80. Urwaruka rwashigikiwe rurenga ibihumbi 135 rukaba rwaranguye imigambi yababa ibihumbi 4. Gildas Yihunde Mpundu, Igitega. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live tugeze ku isaha ya saa 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ni saa 11:45 muri studio za BBC hano i Londres.
dukomereze aya makuru mu buhinzi bw'ikawa tujya mu Rwanda aho twavuganye na Agnes Mukamushinja wize ubuganga akaminuza ariko akaza kwiyegurira ubuhinzi bw'ikawa kwitunganya ndetse no kwiyohereza mu mahanga. Mukamushinja ni umushoramari ukomeye mu buhinzi bwa kawa, akaba yaranashinze uruganda rutunganya ikawa Nova Coffee kuko yarize ubuganga ariko akaba yarinjiye mu buhinzi. Avuga ko bishoboka gukora ikintu nubwo waba utaraminuje muri cyo, gusa ngo bisaba kubishyiramo imbaraga. Kuri ubu agura umusaruro w'abahinzi bagera ku 3,000, agatunganya umusaruro mbere yuko ajya kugurisha ikawa mu mahanga. Jean Claude Mwambutsa yaramusuye maze ategurira inkuru ikurikira. Turi mu murenge wa Bukure w'akarere ka Gicumbi mu kigo gitunganya kawa cya Nova Coffee. Amagana y'abagore bakora mu ruhererekane barasanza kawa yanitse ku bitanda birambuye ku burebure bitoroshye guheza ijisho. Agnes Mukamushinja niwe uri inyuma y'iki gikorwa kuko ari we nyir'umushinga uhinga kawa ndetse akanagura umusaruro w'abandi bahinzi bakabakaba 3,000. Mukamushinja ubabarwa mu bahinzi b'intangarugero, nyamara mu ishuri yakurikiye amasomo y'ubuganga. Ubwo twamusuraga yatubwiye uko byamugendekeye. Nabigiyemo kubera ko papa wanjye yakoze mu ikawa kuva kera, yemwe iyi misozi yose n'abahinzi bose b'ikawa niwe wabafashije gutera ikawa no kuzikurikirana, niwe wakoraga ingemwe. Byatumye numva niyumvisemo iki gikorwa cyane, ngenda mbyiga gahoro gahoro, nshaka amasertifika ku ruhande no ku ruhande, bazi uwo mbashije kubona ufite ubumenyi kuri icyo gikorwa. Ni umuhinzi wa kawa ariko umusaruro we wonyine ntiwahaza uruganda rwe rwa Nova Coffee. Kugira ngo abone kawa ihagije yiyegereje abahinzi ba kawa bakabakaba 3,000. Aha ingemwe zo gutera akabahugura mu buryo bwo kwita kuri kawa. Witwa Innocent niwe ukurikiranira hafi ibikorwa by'uru ruganda. Abaturage bo muri uyu murenge wa Bukure no hano hakurya muri Giti ubundi nibo batuzanira zino kawa tukabagurira ku biciro leta iba yashyizeho. Nk'ubu iba yatubwiye ko tutagomba kujya hasi y'amafaranga 600 ku kilo, ariko kubera kompetisiyo ibihari ubusanga twarengeje, kandi icyo tureba nuko tubona umusaruro. Mu bakozi babarirwa mu magana bakorera iki kigo higanjemo ab'igitsina gore ku rugero rwa 90%. Nabajije impamvu Agnes yibanda ku bagore. Ku mugore n'usanzwe agira umwihariko wo kumenya gutoranya, gukora umurimo ashaka gukora mu buryo kandi bwiza. Iyi kawa akayanura, akayanika, igihe cyo kwitwikira kubera izuba ribaye ryinshi akazitwikira, kubera imvura ije akamenya ko ari bushyireho isashe. Umugore rero akeneye nawe kujya iwe mu rugo agakora ibikorwa bizamura umuryango we. Judith Muhawe n'Imana haracyari umunyeshuri, we yahawe akazi by'igihe gito ngo ashobore kunganira ababyeyi. Naje nyine gusaba akazi hano kugira ngo nyine nshobore kwitangira minerivare nere kugora ababyeyi. Kuba bava mu minerivare ubu ngubu nzayitangira nta kibazo, kuko naraborohereje. Ntabwo ari ikintu kimenyerewe kubona umugore winjiye mu ishoramari rinini nk'irya Mukamushinja, gusa we asanga atari igitangaza yakoze ngo n'abandi bagore babishobora. Ufite umuryango ugushyigikiye nta mpamvu n'imwe yatuma udakora ibikorwa nk'ibi ngibi, nubwo bisaba gutinyuka, nubwo bisaba gutekereza yuko amafaranga menshi aturuka muri banki, ukaba uvuga ngo ese iyi banki yo kugira ngo ikwizere byagenze gute, ariko iyo ufite ikigushyigikiye ntabwo wananirwa gukora. Kuva mu mwaka wa 2015 Mukamushinja ni umushoramari mu ikawa. Uretse umusaruro we bwite atunganya n'uwo agura mu baturage akawohereza mu mahanga. Nyuma yo kuwukorera akazi k'ibanze ko kuwutunganya, avuga ko mu bucuruzi icyambere ari igitekerezo, nawe igishoro cyo ngo kigomba kuboneka ariko ntikize ku mwanya wa mbere. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Gicumbi. Reka noneho tujye mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana.
Mwiriwe neza bateze amatwi BBC. Ay'imikino nyahereye mu Rwanda, shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Ikipe ya Kiyovu Sport imaze gutsinda Vision igitego kimwe ko busa, umukino urangiye mu kanya ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Kiyovu kuva yatangira shampiyona yari ku mwanya wa nyuma, ariko mu buryo butunguranye imaze gutsinda imikino 4 ikurikiranye. Iyo ntsinzi ihise iyishyira ku mwanya wa 8 n'amanota 30. Ku makipe yarwanira igikombe, Rayon Sport ya mbere ku cyumweru izakina na Etincelle, mu gihe ejo ku gatandatu APR FC ya kabiri izakina na Rutsiro. Mu Burundi naho shampiyona yaho izakomeza. Umukino ukaze uzahuza amakipe akurikirana. Musongati ya gatatu izahura na Bumamuru ya kabiri, mu gihe Royal Vision izakira ikipe ya Aigle Noir iri ku mwanya wa mbere irusha Bumamuru amanota 7. Ikipe ya Junguni United yo mu kirwa cya Zanzibar ikina muri shampiyona y'ikiciro cya mbere yatangaje ko yirukanye abakinnyi 7 kubera gutega ibi bita betting ku mikino 4 iyo kipe iheruka gukina. Junguni United ivuga ko mu iperereza bakoze, umwe mu baterankunga b'iyo kipe yumvikanaga n'abo bakinnyi uburyo bagomba kwitsindisha, maze nawe akagura iyo mikino. Junguni iri ku mwanya wa 12 mu makipe 16 ari mu cyiciro cya mbere. Tujye mu Bwongereza, ni wikendi ishyushye irimo imikino ya shampiyona n'imikino y'igikombe cya FA. Ikipe ya Liverpool irabura inota 1 gusa ikamanika igikombe cya shampiyona ku nshuro ya 20. Ni nyuma yaho ikipe ya Arsenal inganyirije na Crystal Palace kuwa gatatu. Ikipe ya Arne Slot yabonye intsinzi ya 6 mu mikino 7 ya shampiyona iheruka, ubwo yatsindaga Leicester City igitego kimwe ku busa muri weekend ishize. Bivuze ko ikipe ya Liverpool izegukana igikombe niyirinda gutsindwa na Tottenham ku cyumweru ku kibuga cya Anfield. Izaba ishyikiriye Manchester United nayo ifite ibikombe 20 bya shampiyona. Mu Bwongereza kandi hateganyijwe imikino ya 1/2 y'igikombe cya FA. Ku gatandatu ikipe ya Crystal Palace izahura na Aston Villa, ni mu gihe ku cyumweru ruzambikana hagati ya Nottingham Forest na Manchester City. Mu gihugu cya Espagne naho hari umukino w'injyana muntu, finali ya Copa del Rey izahuza Real Madrid na Barcelona. Umukino uzaba ejo ku gatandatu. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Tugume mu Rwanda mu kiganiro Baza Muganga twateguriye kandi tugezwaho na Ivete Kabatesi. Mwiriho neza. Kuri itariki ya 25 z'ukwezi kwa 4 ni umunsi ngarukamwaka wahariwe kurwanya malaria ku isi. Mu gihe iyi ndwara igenda yiyongera yaba ku bayirwara ndetse n'abihitana, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyemeza ko hariho hashyirwaho ingamba nshya mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo. Dr Aimable Mbituyumuremyi akuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria. Ni byo malaria imaze iminsi yariyongereye, tukabona ko ari ikibazo kidasanzwe. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize 2024 twagize abarwaye malaria mu gihugu hose bagera hafi ku 800,000. Mu gihe umwaka wari wabanje wa 2023 twe twagize hafi 550,000. Bumvikana ko ari kwiyongera kudasanzwe, ari impamvu birimo bivugwa nyine ko malaria irimo yiyongera. Hari impamvu yabizwi se? Nibyo, hari impamvu zitandukanye tugenda tubona mu bushakashatsi buto bukorwa. Impamvu ya mbere twabonye mukuru ni imiterere y'aho imibu yororokera. Imibu ikwirakwiza udukoko dutera malaria, aho yororokera hagiye hiyongera naho hirya no mu gihugu, akenshi bitewe n'imirimo itandukanye ihakorerwa y'ubuhinzi, ubwubatsi, ubworozi, ariko n'imyubakire muri rusange, aho tubona ko nk'ahari ibikorwa by'ubumbyi bw'amatafari, gucukura amabuye, imicanga n'ibindi byongera ubwororokero bw'imibu. Indi mpamvu tubona ingenzi ni imiterere y'imibu. Tubona ko yagiye ihinduka cyane uburyo imibu ikwirakwiza udukoko irumana, aho tubona ko isigaye rumana hakiri kare ku mugoroba ariko ikarumanira hanze. Ibyo bituma abantu bafite imirimo ibabesha hanze amasaha ya nimugoroba bagira ibyago byiyongereyeho byo kurumwa n'imibu, mu gihe mbere twumvaga ko akenshi na kenshi nyine rumana abantu bamaze kugira mu gihe cyo kuryama. Impamvu ya gatatu navuga ikomeye
ni ubudahangarwa ku miti yari isanzwe ikoreshwa mu kuvura malariya, umuti tumenyereye ku izina rya Coartem watangiye gucika intege mu turere tumwe tw'igihugu, aho umurwayi ashobora gufata uwo muti ntakire neza nk'uko bisanzwe ku minsi 3 akaba yagaruka agifite ibimenyetso. Ibyo bishobora gutuma imibare y'abarwara malariya yiyongera. Ubu gahunda ihari niyo kuvura malariya mukoresheje iyihe miti? Nibyo Coartem yatangiye kugabanuka mu mbaraga zayo, ariko ntabwo bivuga ko itagikoreshwa. Umurwayi wayandikiwe iyo tubonye mu minsi 3 amaze gufata ya miti ya Coartem ntiyoroherwe agakomeza kugira ibimenyetso, icyo gihe arongera agapimwa, twasanga gifite udukoko mu mubiri we, icyo gihe ahabwa indi miti mishyashya yamaze gutumizwa yunganira Coartem. Ariko bitavuze ko ari ku baturage bose, ni bamwe na bamwe bashobora kuvurwa n'iyo miti ntibakire. Gusa turi gutegura ingamba yagutse mu gihugu hose yo gukoresha imiti 3 icyarimwe kugira ngo twirinde ko twa dukoko twamenyera umuti umwe mu gihe kirenze amezi 12. None ingamba rero igiye gutangira muri uko kwezi kwa 4. Haba ku bijyanye ni gahunda iherutse gutangazwa na leta y'u Rwanda ijyanye no gupima umuryango wose mu gihe basanze muri bo harimo uwarwaye malariya. Nibyo, hari gahunda yitangiye imaze turi mu cyumweru cya 2. Twahereye mu mujyi wa Kigali kuko umujyi wa Kigali wagaragaye ko urimo ubwiganze bwa malariya. Ikigamijwe rero nuko ku bantu bagaragaye ko barwaye malariya bizanye kwa muganga cyangwa se ku mujyanama w'ubuzima, dukeka ko baba atari bonyine mu muryango, kuko bandujwe n'umubu ushobora kuba waruma undi muntu wo mu muryango. Ubwo rero tugupimye tugasanga ufite twa dukoko tuguha imiti, bikaba byagabanya ibyago byo kwanduza imibu nayo yanduza abandi bantu. Ibyo rero bizakomeza mu turere dutandukanye, ariko twibanda nyine ku turere cyangwa se imirenge cyangwa utugari, imibare itwereka ko harimo indiri ya malariya kandi itagabanuka ugereranije n'utundi turere. Tuzi ko malariya ari indwara itavuye ishobora kuba yahitana n'umuntu. Ese imibare igaragute wenda muhereye umwaka ushize abahitanywe na malariya bimeze bitubu? Nibyo, malariya ni indwara ishobora guhitana uyirwaye igihe atinze kuyivuza, ishobora kuba yagira mu zindi ngingo z'umubiri bikagutera malariya y'igikatu. Iyo mibare rero ya malariya y'igikatu igaragaza ko yagiye izamuka mu myaka yashize, bikaba byaravuyemo guhitanwa na malariya ku bantu bageze kuri 86 bahitanywe na malariya umwaka ushize muri rusange. Ariko ni imibare wumva ko iri hejuru. Kuba tugifite abantu bahitanywe na malariya muri iki gihe dufite imiti iboneka ahantu hose ku bajyanama b'ubuzima, ku mavuriro, nta muntu wakabaye agira malariya y'igikatu ngo yamuviramo guhitanwa na malariya. Hanyuma rero twumvise ko hari na turiya tudege tutagira dereva tugiye kujya twifashishwa mu bijyanye no kuvura malariya. Gahunda imeze ite? Zimaze zikoreshwa mu gutanga amaraso, ariko muri uyu mwaka drone nazo zigiye kujya zidufasha kugeza iyo miti y'ibanze, cyane cyane imiti y'inshinge ikoreshwa ku bantu bafite malariya y'igikatu, kuko kwitinze kumuvura abafite ibyago byinshi byo guhitanwa na malariya y'igikatu. Ubwo rero drone twumva ko zizadufasha n'ubundi gukemura ikibazo cy'ibura ry'imiti, cyane cyane imiti idakoreshwa cyane ariko ibikenewe. Ubwo rero ni gahunda yatangiye ariko ku rwego rw'igerageza mu turere dukeya. Dr. Aimable Mbituyumuremyi wadusobanuriraga ingamba kuri malariya, arakoze cyane. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga mu cyo kiganiro cya baza muganga gishoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu. Nababwira ko mu kiganiro cy'imvano ejo ku wa gatandatu tuzavuga ku mutekano w'abarokotse jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Amakuru yacu arakomeje mu mpera z'icyumweru ku rubuga rwacu rwa internet BBC Gahuza.com, naho amakuru kuri radio azagaruka kuwa mbere. Mwakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango.